Ku ucapkan selamat siang jelang sore buat anda semuanya. Buat warga masyarakat Desa Kertaja Blok Kibuyut semuanya aja. Juga tim video shooting bareng Gis Production, Mas Galang bareng Anca Yono. Oke Bos Mulia Buah. Wong wadon emening ayune, padahal blesak ning sifate. Wong wadon manis pisan omongan, orang bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai sudah dikorbane. Wong wadon emening ayune, kangge aya Rafa bareng aya Talita mereka majikan dewek, Mimi Aika, Mama Noval, Mama Denis, Mama Denis saya. Kabeh saban wong larang, akeh sing dadi korban bujuk rayuan. Mama Denis paling sayang, Mama Denis paling eman, Mama Denis sing paling sayang. Serang Bos Mulia Buah. Demenane ora siji, sing sanjane gilir ganti, ngobrol harga diri. Mama Denis paling sayang, Papa Denis paling eman, Papa Denis sing paling eman. Wong wadon manis pisan omongane, beli nyangka pedes ning nyatane. Orang bagus kelakuane, ngobrol cinta sampai sudah dikorbane. Longlona sing paling sayang, Mama Denis, Mama Denis, Mama Denis sekalian bah. Longlona angge Mimi Ciko, Mimi Nesa. Kabeh saban wong larang, akeh sing dadi korban bujuk rayuan. Nang Ciko mah paling sayang, nang Ciko mah paling eman, aduh nang Ciko sing paling sayang. Kangge Papa Ciko saking kerasa, Papa Ciko, Papa Ciko, Papa Ciko, Papa Ciko, Papa Ciko. Demenane ora siji, sing sanjane gilir ganti, ngobrol harga diri. Bong tuane Ciko eman, bong tuane Ciko sayang, adi emong digilir cinta. Wong wadon manis
pisan omongane beli nyangka pedes ning nyatane orang bagus kelakuane ngobrol cinta sampai sun dadi korbane wong wadon eman ning ayune Gis Production Papa Denis 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 Papa Lona kabeh saban wong lanang akeh sing dadi korban bujuk rayuan mana demen mene sayang cinta kayang godolanan dasar sirang wadon murahan Mas Galang Bang Sayono Papa Ciko Papa Lona Papa Denis demenane orang siji sing sancane gilir ganti ngobrol harga diri tuh kita mabage ngalah tenimbang batin nelangsa adi emong digilir cinta wong wadon eman ning ayune Mama Rifki Mama Rifki sing paling sayang Mama Rifki agen dalam maning Marian soalnya Mama Rifki wong wadon manis pisan omongane beli nyangka pedes ning nyatane Mama Rifki sing paling sayang Mama Rifki sing paling eman wong wadon eman ning ayune Mama Denis